بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا إسلام دينا فلا نعبد إلا إياه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga katautay manghuran palangguan ha agama Islam. Muna hitokbal na to in sa sanglitan sartan pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in nagdihil kato niyo waktu iwan long tabyusan niya kita manyo tiyo waktu riha lugar atau akan tempat mulia ini amoy in maaun in pagpatumtum patyumtumiha antara sing kita niyo hapalihalan sin agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan sin Tuhan Rabbul Alamin in kami taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala liha amun mawdu sung namulong tabi mga dagay rayon hakadar kagaus-gausan sin panghati sin kami Kiyawos ka mo sintuhan na to Rabbul Alamin. Manjari mga palangwan ha kama Islam. Pangayon na to jong po Allah subhanahu wa ta'ala. Habang mayan, ingkitan niyo pataptapon na mayan sintuhan Rabbul Alamin. Halam sin hidayat niya. Sarta, pagbarakatun ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkabwi singkitan niyo. In pangumulan singkitan niyo. Pagbarakaton sin Allah Ta'ala in ilmu amun kiarus niya kato sarta na singkatan amoy ne'mat kaya anughara sin Allah Ta'ala kato niyo katan amoy in mahinangta atawakan mausalta haraan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin uno na ne'mat kiarus kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin. So insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palangwan ha kama Islam in maudu amoy in sung nato bisarahon haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuna in pagbahasahon paghalulay sin pangatayan muna mga palangwan ha agama Islam tumtumun nato in pangatayan sa laggo inilong ta amoy in tiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala di hanggaw ta tabaran siya na ini in sa laggo long ta sa halga amo in piaon sin Allah ta'ala di hanggaw ta baran sing kita amo na in jantong atawakan pangatayan ta karna in pangatayan tumtumon na to diha ini amo na ini in paglilingon sin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan pag-aturon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalgaan niya nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang biyadi nin halga sin jantong atau akan pangatayan siyangon sin Allah subhanahu wa ta'ala diha jasadta
hasabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Magkulang maglabi insabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabunnal tuod aon law si Nabi sallallahu alaihi wasallam haanggaw takbaran duho na kumpul. Aon duho na kumpul piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala hanggaw takbaran sing kita niyo. Sampai beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam induho na kumpul ini, law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kahalgaan niya, wa idza salahat salahal jasadu kullu. Bang siya lang na dumayaw ing katibuusan sin anggaw takbaran sin kita katan. Amuya to imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam ay apabila rumayaw indugo na kumpul ini, insa kaula-ula makad darumayaw ing katan sin anggaw takbaran sin kita. Inlawan niya isablang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda sin kahalga sin amoy in jantung atau akan pangatayan ini. Amun piagbasa si Nabi sallallahu alaihi wasallam duho na kumpul, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bang isa pinilaw na kumangi, damikyan magad dalaw na kumangi ingkatan sin katibuusan sin anggaw takbaran sin kita. Amoy timbata si Nabi sallallahu alaihi wasallam manjari ampan niya piatar rangkato law na impagtahon duho na kumpul piagbahasa si Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahyal qalb. Biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagbahason kulang na dugo na kumpul, amun yan haanggaw takbaran sin kita ala wahyal qalb, amun nalaw na in pangatayan at tawakan jantong sin tiap-tiap hanggat tauring kato niyo. Amuyad to mga palangwan haagama Islam in kahalgaan sin amoy in jantong at tawakan pangatayan piyaon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala di haanggaw takbaran sin kita. Manjari day pakahalgaan niya ini. Day hakahalgaan sin law ta jantung kiyawaita al-qalbu malikul a'da. In pangatayan ini upama kun in siya ini sultan singkatan sin anggaw takbaran. Siya in leader, siya in nagnanakura hakatan sin anggaw takbaran. Wa baqiyatul a'da junuduhu. In nakapindeng hamakay wanan anggaw takbaran puasin pangatayan, puasin jantung junuduho. In sa kaula-ula biasa para tilong ta sundalo niya. Hati niya siya in nakura, siya in sultan, in kaiwanan anggaw takbaran, sundalo sin pangatayan. Amuyad to in kahalgaan sin pangatayan na sabot. Damikyan kiyawaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangyariin kahalgaan sin pangatayan. Biyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya dengan Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Di lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam muntul in pag-iman sin hambuok ipon sahingga suway muntul in pangatayan niya. Amuyad to innaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa kaula-ula di lang na muntul in pag-iman sin ambuok ipon hingga suway muntul in pangatayan niya. Wal muradu bil istiqamati imani in maksud lang na sinamuin pagbuntol sin pangatayan niya istiqamatu a'malil jawarih. In pagyanon si Nabi sallallahu alaihi wasallam law sin mga ulama amun di law na muntul in pag-iman sin ipon hingga suway muntul in pangatayan niya ay in pagtagon iman din diha ini istiqamu amal jawari suway muntul in amal sin atawakan kakahinang sin anggaw takbaran niya. Amuyad to in baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam suway muntul in kakahinang sin anggaw takbaran niya. Fa inna amal al-jawarih la yastaqimu illa bi istiqamatil qalb.
na long na in dayaw, in amal, kakahinang sinanggaw tabaran, di siya muntul malingkan suway muntul in pangatayan. Wa ma'na istiqamatul qalb ay yakuna mumtalian min mahabbatillahi wa mahabbati ta'ati wa karahati ma'siyati. Sampai lilay ka to sin mga ulama ay makna sin hadis, ay makna lang na sin pagpabuntol sin pangatayan ay yakuna mumtalian min mahabbatillah, suway in kaaunan sin pangatayan atawakan jantung hipo siya sin lasa patuhan Rabbul Alamin, iwan hipo sin pagtaat, hipo sin lasa pagtaat haraakan sin Allahu Ta'ala, damikyan mahukaw sumulang atawakan magmasyat haraakan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to in maksud sin amun istiqamatul qalb, amu in muntul in pangatayan. So amuyad to in day mga kahalgaan nasabot ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahalgaan sin jantong amuin yari kato di haini piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabarikan kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di long na muntul in pag-iman sin habuok ipon hingga suway muntul in pangatayan niya. Amuyad to in nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikato sabuton ko rin mga kahalgaan sin pangatayan haway ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila adsamikum wa innama yanduru ila kulubikum wa amalikum. Inbaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manunjuk ya kahalgaan sin pangatayan. Mga palangguan haagama Islam hangka na suway taayaran sa mayta in Rasulullah nagsabda, in Allahu Ta'ala lang na bukunin aturun niya in luparagbus sinabuk din kaniyo. Bukun aturun niya in luparagbus niyo. Atawakan bukunin aturun niya amuin lingkat sin umbang payaw, lingkat sin jasad niyo. Bukun niya tulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukun niya yung paglilingon, pag-atunon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sumagawa in aturon sin mahasut si Allah roon kaniyo, amuin lingkat yaun halam sin bigi pangatayan niyo, iwan lingkat sin kakahinang niyo in sa kaula-ula, in lingkat halam sin pangatayan magbungamon pagwa ay rumayaw in kakahinang sinabuk ng kato niyo, depende lang haamon uno haluon halam sin pangatayan niya. Amuyat imbayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So manjari mga palangguan haagama Islam, in pangatayan ini, in pangatayan sing kita, dihil upamahan si mga sila ulama, bang biyarin hantang supaya kaingatan tabianin kahalgaan niya. Wa'lam anna mislal qalbi kamasali hasin. Ingata, yakaw tay manghuda agama Islam, in upamahan sin jantong atawakan pangatayan, biasya upamahan sin kuta. Kuta atawakan fortress ng sin bahasa Anggalis. Kuta. Biasya upamahan sin kuta. Kaya katanda sing kita niyo bangunin pagtakon kuta. Kuta sin mga sila laong tamoy mga sundalo, atawakan sila amuin mga laong ta biyak sa magbubuno. Hati na in sila nagkukuta sila. Uri maksud sing kuta ini. In kuta ini hasupaya mahinang taming nila. Taming hari sila basta-basta mapuhing asin ato nila. So manjari, biyaita sinambok alim, laong may upamahan sin pangatayan ta ini, biya si upamahan sin kuta. Wasyaitanu aduun, yuridu ayadkhulal hisin. Wayamnikuhu. Pag-umuslong na in shaitan, kuntara niya, yuridu ayadkhulal hisin. Mawaya siya sumud palom sin kuta yaon. Wayamniku sampai pagmilikan niya, pagtagdapuhan niya yung kuta yaon. Amoy dimbay ta si mga ulama. Piagbahasa in pangatayan biya siya kuta, manjari in kuta yaon, in atuta amuna in syaitan mawaya mangguwat mon pakuta, surun niya in kuta sampai pagmanjaan niya in tawron halom niya. Amuyad to in baita sin mga ulama, piagupaman nila in amoy pangatayan sing kita. Wala yumkin hibdal hisin illa biharasatil abwabi. Na manjari pagka in syaitan sumud mon palawom, sa huwag kaingatan ta mga palawon na akamay sa in syaitan, ini kuntara tamatampal.
Biyabay ta ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. In syaitan, inna syaitana lakum adu. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, in syaitan, ingatan niyo, inyan kuntara niyo. Tuhan Rabbul Alamin mismo yung nagbayta kato. Mga bariiman, ingatan niyo, in syaitan, amuna yung kuntara niyo. Na pagkakuntara niyo, in syaitan, law sin Allah ta'ala, pattakhiduhu adwa. Na kuntarahan niyo tuod siya. Bukon niyo ba kayon? Bukon niyo pusbaon. Sa atuhin niyo, sa mayta in siya yan kuntarata. Biyabay tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayaw ka mo marad. Hatikang sin syaitan. Hapanasat sin syaitan. Sa mayta, innahu lakum aduwwun mubin. Karena law sin Allah ta'ala in syaitan. In siya yan kuntaran yung matampan. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito yung bayta sin Tuhan Rabbul Alamin. In syaitan, kuntaran matampal sin tiap-tiap hang katawring kato nyo nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si waita kato sin Allah ta'ala, amoy nin atuta. Atuta sa lagu-lagu, diha kabuhi, tadiha naman sin dunya. Amo rin iblis, iwan na sin mga sundalo niya. Biyata yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjarin syaitan, mga palangwan na agama Islam kaingatan ta. Kaya hatihan na tumangbianin panasat niya. Tuyuan niya in bariman sa satun bang mayan di makapagtag-ipon pa Allah ta'ala. Sampay makapagsirik pa Allah ta'ala, makapagkupod pa Allah ta'ala. Sa meta, sabab sinhuwat sin syaitan. Amo yan tuwing kabayan sin syaitan, palingon in pag-iman ta. Palingon hari makapagparat saya pa Allah ta'ala, tumugas in pangatayan tadi mabaya manay maising kasabunalan diara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan imbayta sin Allah ta'ala, so ita kuntarahon in syaitan. Amo pa ka in syaitan, in laong tabiya na mga di ta na siya agaron in kabayaan niya. Minsan pa agaron ta na in kabayaan niya, amon makawa na kita sin sasat niya, di na siya tumatas dun kay mo. Sabi in syaitan, amo pa ka in kuntarahon mo na, minsan bagayon mo na, amon agaron mo na in kabayaan niya, aon waktu butasan niya rakaw. Amo yan in kuntarata, biyarin akkar sin kuntarata, hanggang na suway kita mahali. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in syaitan mang biyadiin. Maun pa abog ipon manasat. Kama sa syaitan, idh qala lil insani ukhfur. Biya upama sin syaitan lang sin Allah ta'ala. Apabila mo siya paamog manusia, da akon niya magkupur in manusia, inagin niya manusia pagkupur ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari lugay sin lugay, di niya hundungan, bang di niya maambit pagkakupuran inabok manusia. Amo yan hinang sin syaitan, hanggang na suy dito mahali, mga palangwan na agama Islam. Manjari doon mayan, amin makawa niya na huwaton in manusia, falamma kapara hawak tumagkupur na magad sin bayta niya, uninagi sin syaitan, inni bari'un mink. In akulong na biyaya unong biya kato, mutas na ako rin kay mo. Lapas na ako rin kay mo. Di na ako mabaya mag-agadiban sin ikaw. Mig na ako rin kay mo, matas na ako rin kay mo. Sabab may nagkapagkupul na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pain syaitan iman, inni akhapu Allah rabbal alamin, karnain ako lang na mabuha rin sa bagkupatuhan singkatan na alam. Amo yan, hinang sin syaitan. Ubos niya kita sa satun, doon man kita nasasat niya, nakapagkupur siya, nakapagkupur kita, pag-uwaliyadu billah, pag-ubos, hapangatod niya, indo sa nahinang talabi, paring harusa nahinang niya, butasan niya na kita, impangatod niya, bang inmulka sin Allah ta dumatungmon kay, bakas na ni matungmon ka niya, labi inmulka dumatungmon kay mo sa mayta, nakapagkupol na ka po Allah, talin pangatod niya, labi na lang na kangian na hinang, moring hakangian na hinang ko, hajaman na kao na, biulaw ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amoy tuwing kunta na ito, mga umat Islam, biyahayan ng kapandayan niya, hangkan naman kita rin maingat at tactics niya, amundi tamablak, insuran niya, manasat mon kato, na magmula kita. Amoyad to in suway tahalian, mga palangwan na agama Islam. Siya ini in kuntarata matampal. Naman jari, lang si mga ulama, hawayta nila, amun yupama nila in pangatayan, biya lang na sa paratilong na kuta, in kuta yawn lang na mawayain at sumud mon palaw, bisin ato syaitan. Surun niya in kuta, na buwas di ta makajari, palihara uning kuta. Ato di kagausan paliharaon ta in kuta, hingga suwaya on maraak tarin magjagaron kaniya.
Atawa kan suway on magjagaroon hawno. Hakuta yaon. Hawnin jagahan, kalawang-lawangan sin kuta. Sabab nakabiyaksahan in kuta, takalawang. Takalawang siya. So pagkasumod maunin nato, suway aun tunggo doon hakalawang-lawangan sinamin kuta. Suway doon on tunggo niya. Naman jari, wala yakdiru ala harasati abwabihi man la ya'rifuha. Di isab makaraos. Jagahan in kalawang-lawangan niyaon inabok din kato niyo, bang tari kaingatan, bang haunu in lawang susuran sin atuta. In hapaanta, bang haunu in suran niya. Sabmayta, doon siya sumudhaon, hasupaya manasat kato. Amo in palingon in pangatayan ta, ng pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari suway ta jagahan in lawang susuran niya. Sabab mayta, in kalawang-lawangan mataon. Doon sumud in kuntarata. Bang kita ri maingat, maghapa atawakan jumaga doon halawang yan, arakala makuhila niya kita. Sampay masud niya in kuta ta, doon mahaon pagbanjaan niya in kuta. Amo in ipat ta. So amo yan to, invita si mga ulama. Hati niya, in kuntarata sumud maun, suway ta kagunahan, hapaan, inamoy lawang susuran niya. Na, wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Arapon insusuran sin syaitan maun palaw sin kuta yaon. Atawa kalawang-lawangan suran niya maun palaw sin kuta sifatul abdi. Amuna in kasipat-sipatan sin ipon. Kasipat-sipatan sin ipon. Wahya kathira. Manjari sifat ini way nabihan banus. Babanus sifat sin ipon iban mabanus upamakun lawang doon haamuin kuta yan susuran sin syaitan amun atuta. Namang tari kahapaan in lawang ini tanto masud kita maguwat sin atuta. Naman jari sabuton taman tiyo. Mataod kalawang-lawangan suran sin syaitan maun pabigi pangatayan ta ato maun palawang sin amun kuta ta sa narita na sabuton kataan karna mataod sumabot hadya kita pilaring hamanga amuin lawang suran sin syaitan manusat mon palawang sin pangatayan ta. Muna daing hamanga lawang susuran sin syaitan hasupaya kita masasat niya amunain lawta katakabbulan al-kibru. Amuin katakabbulan. Sab in takabbur in kibir doon magtuwo hawigi pangatayan. Amok yan ng mga lawang susuran sin syaitan maun papangatayan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in tao takabbur aun kibir halaw sin bigi pangatayan amo yan inamok day mga lawang kawayaan suran sin syaitan maun kanya sampay palaggoon niya. Amo yan. Naman jari yung pagtagon takabbur ini. In takabbur atawakan kibir ini dahing mga parkala di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagsipat sin ipon niya. Karna ini amo na ini tumtumun na to in pardusahan sa laggo-laggo na hinang panagnaan. Pardusahan jimato halaw man sin dunya. Amo na in pagtakabbur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna hati yung taon ni pagtagon kibir. Biyayta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin nilayan sin syariah. Unima na sin pagtagon takabbur at tawakan kibir. Kaya wayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Qal inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Lilay kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piatarang mangbiyarin in pagtagon kibir at tawakan katakabbulan magtubo hapangatayan sinabuk din kato niyo. Kaya waytahi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam di law na makasud surga. In hisyusyu na in kaaunan niya, aun doon halawm sin pangatayan niya, biya hanglup atau akan biya bigirawa katakabbulan. Biya haja bigirawa katakabbulan atau akan asiwi paringhayan. Law sin kaibanan biya si kisanam in lagu-lagu, bang aun doon halawm bigi pangatayan sin tiap-tiap hangkatawring katu niyo, narata minwi pahadarat sin Allahu Ta'ala, wala takya pagtawatan patuhan Rabbul Alamin, long sin Nabi, la yadkhulul jannah, di siya makasud surga. Amo yan, in kadelikaduhan, sin katakabburan, bang mikit halam bigi pangatan sin tiap-tiap pangkatawring kato niyo. Hangkan na paaliwan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lian kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaw kita magtakabbur. Ayaw magsipat sin sipatin. Sa mayta, amok inilawang susuran sin syaitan hasupaya hipangguwat mon pakutata amon ng katakabburan. Sampai piataran si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, inari sinambok usog hajaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab miyo ga siya. Piata si Nabi sallallahu alaihi wasallam, biya da bigidawa, biya hanglup-hanglup atau kan biya sikisanam, katakabburan halam sindag halam simbigi pangatayan ta, hawala kaya pagtawatan pa Allah tanarata minwi pahadaras sinto Rabbul Alamin, may nang parsapamandi tay kasud surga. Sumiyo ga siya, nabiya din na umat Islam malaggo pa rin hayad to. Misan biya dahan nahut biya ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahi kasud surga. Bangwi pahadaras sin Allah Ta'ala, hawala ta kaya pagtawatan sa lugay tabuhi before kita minwi pahadaras sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inambok usog himanli siya, himanggaw siya. Himanggaw siya. Mabaya niya hanabi sallallahu alaihi wasallam ipalilay, banguni pagtakon takabbur pagyanon si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai na feel niya, rakala long may nakuha nila mo deh matakibiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rajulun nung sinambok usog, inna rajula yuhibbu ayyakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Mambiya kato, ya Rasulullah, biya din baha bang supami ng bukusog. Inang bukusog ini masub siya, in kaaunan sin badyo niya, biya malingkat hadja. Nagpalingkat hadja sin tamungon niya, nagpaamu-amu hadja ng bukusog ini. Atawakan masub siya, mawaya siya, in sandals niya, atawakan sapatos niya, malingkat hadja. Mambiya kato, branded hadja, mayon signature. Amuyad to in kawayaan niya. Masub siya, malingkat hadja in badyo niya, malingkat in sandals niya. Bangbiya kato inya to, ya Rasulullah, ulwayad to. Lamod bayad to rin mga tao, takakabbur pa Allah Ta'ala, takakibir patuhan Rabbul Alamin. Amo bayad yung pagtagon kibir. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Piataran kanya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya na siya baitaan, ya kau tay manghud, bukun yad to in pagbahasahon ko takabbur ataw kan kibir. Bukun yad pagtakon kibir. Sa laong na, in yad to, mambiya ka to, laong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingata, bangka masub balingkat in badyo mo, masub in pamakay mo, masub balingkat in pamakay mo, at awakan uno-uno na panamong mo, kawayan mo nagpalingkat-lingkat hadja kaw, laong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Inna Allah subhanahu wa ta'ala lahul jamalul kamil. Yaon kaniya in sa lingkat-lingkat, iwan sampurna lingkat, jamalul dhat, lingkat in zat sin Allah ta'ala, wa jamalul sifat, iwan malingkat in sifat niya, wa jamalul af'al, iwan malingkat in kakahinang niya. Yuhibbul jamal, yuhibbu minkum al jamal fi jamil hayat. Kasuban sin Allah Ta'ala kaniyo, in magpalingkat, magparayaw kamo hauno na hantang kataan doon kaniyo. Biya nabetaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyad to tay manghud, di at tumabilang kibir, ataw ang katakaburan, gaman inyad to kabayaan sin Allah Ta'ala, sabi na Allah Ta'ala, malingkat masub siya nagpapalingkat hadja. Bang mayan, wayroon halong pangatayan niya biya dagbos lang ta, mangdahi pagkatakaburan, amin magpakita-kita siya lang na ako ini malingkat din kaniyo.
Amuyad to. Sabang mawaya siya nagpaling-kat-lingkat hadja, karena masub siya sin marayaw yung panamong niya, inya to lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukon katakaburan. Sa ing katakaburan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam lilay at kinyakato. Salta amuin imbiyay ta si mga ulama meaning at tawakan maana sing kibir. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibro ingataya ko tay manghudgo impagtagon kibir pagyanon amun piyagyan kudihi kasud surga batarul haq wa qamtun nas amunain mang-reject manulaki sing kasabunalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inaris batarul adamu kabulil haq hati na di siya manay maising kasabunalan amuin piaturon sin Allah ta'ala mon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siya manay maisin risala ng Allah ta'ala pia sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikarwa ma nasin kibir pagtagon ghamtun nas ay ihtikaruhum mawa manggaan-gaan hapag kahinya manusia amuyad ting pagtagon kibir di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai biyata sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nang parsa pa manikasud mo pa apinar ka jahannam di mo ikasud surga bangkaw nagdarasing katakaburan ing katakaburan biyata katos Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna in manulaki sin kasabunalan di manay maising kasabunalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka hawa nafsu niya bang magdugtol in kabayaan sin hawa nafsu niya iwan kasabunalan dengan Allah ta'ala rejekun niya in kasabunalan amuin beta sin Tuhan Rabbul Alamin pia sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikar walong si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagtagon kibir amuna in mawa hapagkahin niya manusia di ito kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amok ito lawang deng mga lawang susuran sin iblis hipanasat mon kato hasupaya kumangi in pag-iman sin tiap-tiap hang katoreng kato niyo surun niya in kutata huwatun hasupaya malubo in kutata di lumayaw in pag-iman patuhan Rabbul Alamin kawalikan ko in kuta na sabot na mukain na amo na in pangatayan hikarwa dahing mga lawang susuran sin iblis mon pakutata amo na pagtagon nifaq hati niya sambat sin mga sila magbibistara amo na in laom sin bahasa in nifaq pagbasaw nini habay ta sin mga ulama idharu ma laysa bil batin amo in magpatampal sinwayroon doon halawm hipatampal niya sinwayroon doon halawm tiyataw niya amuyad to hati niya amuyad to in kaupuan si mana sin nifaq amon magpakita batin siya bariman hagwa katampalan sumagawa haka samunalan in siya wayroon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala so inini ambok ini ring mga uno ambok ding mga sakit at tawakan ambok ding mga lawang susuran sin syaitan hipanasat kato amon in nifaq so in nifaq magtuwo hapangatayan sin tiap-tiap manusia ring kato niyo amuyad to so ininini kabayan sin arama Islam sa mayta in nifaq maka mudarat hatiap-tiap hang katawreng kato niyo sa in nifaq inilaw si mga ulama na bahagi law na paruang kabahagi in nifaq na bahagi paruang kabahagi bang hipatarang tawa sa sinog in nifaq ini amo na lang si mga sila magkakabtang law na bingit halawom lansok hagwa aon mga tao biyayad to pangkaw nag-aalok marayaw kay mo so mga pagtaykod mo sabbuton na kaw pamangi tiyatapok ingi sinatay ingi halawom atay nemon kay mo sabang doon haalupan mo nagpakita sing karayawan niya inyan tao taka nifaq halawom sinbigi pangatayan niya manjari in nifaq nabagi siya magdua aon pagtagon nifaq fil i'tiqad iwan an nifaq fil amal in nifaq fil i'tiqad amun nifaq hapamarat saya yaon habigi jantong niya nakabutang ayudhira al insanu islama wa yukhfi al kufra amuna in hipatarang
hipalahir sinambok mano siya ingka Islam niya hawa sa tiyatapok halong bigi patatayan niya ingka kupor niya patuhan na Rabbul Alamin. Ingka kupor tiyatapok niya halong pangatayan hipatampal hamano siya ipatampal hawa ingka Islam niya. In biyahay ni ginsan sin nifaq amun nifaq itiqadi fahadal insanu khalidun finnar. In tao biyahain nagsisipat sin nifaq itiqad amo na ini in kumakkal ha apinar ka jahannam. Kumakkal siya apinar ka jahannam. Sabay ta biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran mahamul liya innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sa munna tuod in mga munafik amon nifaq itiqad nifaq kakasabunalan wayron luon pag-iman halong sindaghal niya sa magpakita ajahawa batin siya bariman long sin Allah ta'ala fid darkil asfali minan nar sila na iniindid to hibutang sin Allah ta'ala habulian sin apinar ka jahannam wal iyadu billah. Amo ini mga manong siya nagsisipat sin nifaq itikad. Hikarwa ginisan sin nifaq an nifaq fil amal. Hati niya nifaq hagakahinang niya. In nifaq hagakahinang amo na inbeta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beta niya kato in mga sifat nila atau kan tanda nila atau alamat doon kanila. Arapon inni pagkakahinang ini amin sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya baita man kanat fi hadhihi sifat allati fi hadha alhadith fahuwa munafiqun nifaqan amaliyan. Amoy nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam alamat si mga laong ta alamat si pagtakon munafik sa nifaq hakakahinang niya. In ini mabilang siya nifaq hakakahinang kari bukon ha itiqad. In ha itiqad biya nasabot na kaina hati na kumakkal in mano siya doon ha apinar ka jahannam sampai ridto siya habulian sinapinar ka jahannam himutang law sin Allah ta'ala na baita ha ayat niya. Sumagawa in nifaq amoy haamal hadja in ini di siya makagawa din haagama amura kuman na in siya nagdurusa sindusa rakula pa Allah ta'ala bang siya riimin sa patuwagan di umunong di magtawbat tingay nang nini arakala bang dahimon kanya pagkakufur sampay long tabi mga ragbos inakhir niya makupur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So wajib din katunin humali din mga ini. Biyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nifaq al-amal. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Biaitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawait Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabunatu din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda inalisin Rasulullah ayatul munafiq salasa in tanda long na pangilahan musin munafik haamal salas tu ginisan atau kan tu intanda doon kakitaan mo kaniya. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaysa idha haddatha kadhaba bang siya magkabtangan bang siya mamissara kadhaba putingun niya. Hati niya puting in bissara niya. So bang inhang kataw rin kato niyo na biyak sa magputing inyan tumtumaya ko tayo manghuda ka ma Islam kaya pikitan kao sinsipat munafik amin piyag baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway na to yan hanlian iban tinggalan in parkala ini. Sabdi tumupa ambuk muslim naggugul albariman pa Allah ta'ala in siya mabiyak sa magputing. Amo pa kay mabiyak sa minsan ambuk puting. Di eto tumup haambuok nangangako muslim atau kanangako bariman pa Allah ta'ala in magkabtang siya sinbukon bunnal magputing siya hakan siyo na pagkahinia. Amo yan. Hikarwa din ha mga alamat sin munafik kaya baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis wa idha wa'ada akhlapa bang siya laong na jumanji akhlapa balubahon niya in janji niya. Hikarwa sifat ito kaya baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Hikarwa bang siya laong na jumanji baluwa in janji niya. Bang siya dumamag tukon hawiay ni adlaw away ni waktu papagtagarun niya intay manghud niya ri niya guwaon
inyadto sipat kaya bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo in lawta takanifak in tauyan. Wa idha tumina khana, ikatulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil mga alamat siya munafik bang siya pangandulan pag-amanatan khana khayanatun niya. Di siya kapag khayanatan. Amo yan in mga sipat na sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag taon nifak i'tiqad ay nifak fil amal, nifak kakahinang. Although in ini di siya makagawa ng kami Islam sumagawa mangdahi kanya pagkakupuran bang siya di makapagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon mangnifak i'tiqad inyadto na wayroon laong tabi ang mga anawon niya in siya dito siya habuli ang sinapinar ka jahannam hawayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyad to in dua lawang hikarwa lawang suran sin syaitan palam sin kutata bang tali kahapaan arakala masud kita sinamuing kuntarata. Hikato ring mga lawang susuran sin iblis laknatullahi alay paamuin panasat kato niyo maun palawang sin kutata meaning palawang sin pangatayanta amo na in pagtagon al-hasad in al-hasad amo na in pagjangki ato kan pag-igil pagjangki in hasad ini amo hindi kawayaan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pagsipat damikyan di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biluba ipagsipat sin tiap-tiap tagapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di man jari in bariman amo in mangjangki siya tay manghud niya. Amo paka tay manghud niya muslimin jangkihon niya. Minsan pahukon. Hapag kahin niya manusia di naman jari jangkihon at tawakan igilon. Sababin hasad ini amo in sakit mangi piag mangi sin agama Islam. Sampai biya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya siya long na kayo. Biya sin kayo mamupuri sin duungol niya. Amo yan ingkangian sin hasad at tawagan sin jingki. Biya si Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasad. Ibut halitod kamo ring pag-igil at tawagan pagjangki long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May taya Rasulullah uring kangian sin jingki. Innal hasada karena bunnal tuon in pagjangki atau kan pagjingki ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena in pagjingki ni in pagjangki ni law sila magbabahasa kaunun niya pupurun niya in hinang marayaw biya sin pagpupud sin kayo doon harungol niya. Amuyan in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa kita mapasag mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Mataod karayawan na hinangta. Hatat kala in kita mag-iigil, magjajang kaya pagkahita. Pupurun, inut-inutun, in pahala sin karayawan ta. Sampay maubusin pahala ta, kaunun sin jing kita. Inyad to di mabaya in agama Islam. So abok ini sakit dakula. Abok lawang dakula susuran sin iblis. Maun pabigi pangatayan ta, inda akong kita mag-igil magjangki sa mayta in pagjangki makabugto sin pagkasilasa. Mga palanggon ha agama Islam, di ito tumop habar iman. In bar iman lang si mga sila hukama, innal mu'min yagbit wala yahsud. In bar iman, in siya imibog hadya siya, sa di siya magpangjangki. Imibog makadali ko mag-ibog. Bang aon din hamatay manghubulong tabi ang mga nikmat karir sin Allah Ta'ala wala doon kayo imibog kaw way ito saan niya sa ayaw hadjajangkiyon mo sabin pagjangki ni amo na in humuna-huna kaw at tawagan angan-anganon mo in maig in nikmat doon hatao amon karilan nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way ngimi sakit ini sa mayta di sumanyang impangatayan sin tao magjangki di siya agon makatuog sa mayta kawayaan niya amo intay manghud niya atawakan pagkahin niya aon doon kay anugara ni matsin Allah Ta'ala wala kay anugara kaniya kawayaan niya maigatay manghud niya nasa luway wala na igden doon di siya sumanyang di siya mapakali sampay di siya tugon sakit mangi ini di kawayaan sin agama Islam di kawayaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi luwa di kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin nagpapanjari kato nabiyata si mga hukama in bar iman lang na mangibog siya makajari, sumagawa di siya magpangjangki. Sa in munapik lang na, in siya lang na, mangjangki, bukon siya mangibog-ibog sa mangjangki hadya siya.
Yating kawain na hipayta si mga ulama at tawagan hukama hatungod si mga laong tabari iman si munapi. So diya ito man dyan hipagsipat. Hangkan na in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang aun plano ta pamarayaw kawayan ta hinangon atawan hitunay. Aun na plano mo marayaw ayaw na ako magtuy magbayta. Bangaon hinang marayaw at tawakan mawaya mo laong tapajatuho na susungon dahil mahinang kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayam pa kau nagplano ayaw na ako magtuy manuysoy. Sa mayta hali kaw arakala aon ding ha mga kaibanan amoy majangki kay mo bang kaingatan insong mo planohon yaon lumawag sin uno-uno na parkala amoy hindi mo hikatunay insong mo planohon yung pamarayaw. Ista'inu ala kada'i hawaijikum bil kitman. Pangayo kamutulong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon magtunay sin hajat nyo halom sin kasipukan. Bukod na katampalan. Mayta, fa inna kulla di ni'matin mahsud. Sabab in tiap-tiap aun ni'mat tuon kaniya sin Allah ta'ala mahsud. Jijingkihon sin pagkahinya manusia. Jajangkihon sin pagkahinya, ay gilon sin pagkahinya manusia. So mga ni'mat doon kay mo, ando, tayo maatuan. Atawakan, tayo buko pabi pangatayan mo. Hali ikaw, bang aon ni'mat doon kay mo, aon din ha mga manusia, malumiin pangatayan. Nasusud sin iblis sin pangatayan niya, jangkihon niya kaw. Hangkan sa ayaw kaw mamaytay. Atawakan, pamahalayakan bang aon plano mo pamarayaw hasusungon. Ayaw na ako mamayta, malugay palong tawala, padimajato sa mayta, arakala, intao, majangki kay mo, lumawag sin uno-uno na tiranan, amo hindi mo ikatunay, inhinang mo marayaw yan. Amo yan, timbayta si Nabi sallam, sa mayta lang si Rasulullah, in tiap-tiap, taka nikmat, atawakan, o nikmat sin Allah, karilong kaniya, jijingkihon siya, sin pagkahinyamano siya, labiluwa amoy mga tao, takasakit, halam sin bigay pangatayan. So inyad to di manjari, hipagsipat, sintiap-tiap bari iman in pagtahon, hasad at tawakan, laong tajangki. Sabi ni, ambok ini hikatulawang, susuran sin iblis, maun pabigi pangatayan taha supaya kita hati niya maba in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaupat, sabuton taring ha mga laong talawang, suran sin iblis, maun pabigi pangatayan sin kita. Amun lawang sin kuta susuran niya. Amo na in pagtagon gadab. Gadab, pagdugal. In pagdugal damikyan, di yan hapangatayan magtubo. Di hapangatayan magtubo in dual. In pagdugal ini, dayon sa parkala di kabayaan sin ara maislam kato ipagsipat sin tiap-tiap bariman. Sipat mangi ini. Bunan in dugal, keras si manusia sa magdugal siya. Sumagawa ha mga bariman na kumusnin po Allah Ta'ala. Bukon siya rin pagdugalan siya sa kagunahan so niya po indugal niya. Sa mayta, ini di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangdahi kay mo pahikamudarat hapag kahimo, bangkaw riugalan hari mo po indugal mo. Hangkan na unang bukusog hajaban si Nabi sallallahu alaihi wasallam, miyadto ka niya anna rajulan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, Abu kusog miyadto pa Nabi sallallahu alaihi wasallam in agi niya, ya Rasulullah, awsini wasihati ako, patuntumi ako. Dili ako wasihat ya Rasulullah. Inagi si Nabi kanya, la taghdab. Ayaw ka ulong na pagamahan, ayaw ka ulong na pagdugalan. Faraddada mirara. Piagbalik-balikan niya in pangayo niya pa nabilawang naganapi ka ako, atawakan wasihati pa ako ya Rasulullah. Kala in sabda si Nabi kanya, insan mong kanya magbalik latagdab. Pagbalik-balikan si Nabi latagdab, ayaw ko ruwalan, ayaw ko pagamahan. Amoy timbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam kanya. Hati ni wasihatan siya, hindi siya papagduganon. Law si mga ulama, in maksud sin Rasulullah imyan latagdab, ayaw ko ruwalan. Ma'nahu la tunafid gadabak. Ayaw mo lang na ang biya katusakay, at tawagan ayaw mo patuli indugal mo. Ayaw mo lang ta duli, ayaw mo dulan, inamuin dugal, yon kay mo. Walaysa nahyu rajian ila nafsil ghadab. Bukun in ma'na sin panglangi sin Nabi ay ko magdugal, bat lang na hati na ikaw manjari magdugal. Bat imaksud dito, mui maun pa amuin lang ta tartan to among dugal yaon. Sabab may ta,
Dahil hatabi at sinmano siya, asal siya pagduwalan. Siya mo na tagapabiman, iban sinwayrong pag-iman, asal mano siya, pagduwalan siya. Sa imaksud sin Nabi Reha ini, ayaw mo lang taduli in paso sin atay mo, sampay mahinang mo in kabayaan mo bang karyugalan. Di at tumabaya. Hipapupo ka to si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mayta. Amok yan dahil mga lawang sura si syaitan kay mo. Mang karyugalan, yang panakaw sin syaitan, mang biya mga kayo, yang panabakaw, suan, at tawakan sulyabon niya ang kayo, supaya ka magdurukan. Magsusungin duwal mo, sampay di mo nakaingatan in mahinang mo, makapamuhinga na kaw, sampay na hilahil niya, makapamuno na kaw sa mayta, diulan mo indugal mo. So inabi na mayta, la tagdab, ayaw mo pagduli indugal mo, mang kauryugalan, ano lawag kaw sina mo intiranan, mapupo mo indugal mo. Yan to'y mayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karna in pagdugal ininiring nga syaitan. Ininiring nga syaitan. Innal ghadaba minas syaitan. Karna in pagdugal lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syaitan. Wa inna syaitana khulika min nar. Ang palaw na in syaitan piya pandarisin Allah taling hakayo. Ding hakayo. So in pagdugal biya siya yan kayo. Magsuliab halaw sindaghal. Sintiap-tiap hang katawring kato niyo. Iyakum wal ghadab lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imuthalli tud kamo ring pagdugal. Fa innahu jamra. Karna in siya yan biya siya upamakon baka kayo. Tatawakkat fi puad ibni Adam. Ipagdungol maun pa pangatayan sin anak kapo Adam sampay masulyab. Hanggan na intaw mong siya pagdugalan, mamula mga imata niya sa mayta. Amon kayo yan to pangatayan niya to magsulyab. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ayaw mo yan to duli indugal mo sa mayta, malaraing kayo ron kay mo. Karna inya nga syaitan, in syaitan piya pa dyan sintuhan nga kayo. So lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagpung mo harugal mo, in pagpung mo kayo, amo na in tubig. Wa inna ma yutfi'un naral ma'u, fa idha ghariba ahadukum falyatawadda. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in hikapung hakayo, amo na in tubig. Amo na in tubig. Pagka in pagduwal ini, ding ha syaitan, in syaitan, piyapan dyan sintuhan, ding hakayo, manjari bang kauriwalan, bimakna ya sulyab na kawiyak na kauyaw na lang kayo, manjari punga in kayo, lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasupaya mapupo mo indugal mo falyatawadda, suway siya magwudu, mag-ail siya ay sambahayang, mapupo at tawakan mapung indugal niya. Hawaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amuyad to, indeng hamanga, lawang suran sin syaitan, amo na in pagdugal, in inisway ta kontrolon, mga palangkon haka maistam, karna in ini di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kabayaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagsipat sin tiap tiap pangkatawring kato niyo, sampay, beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, o nambuk waktu, miyad to kanin nambuk usog, inari niya, ya Rasulullah, alimni ilman yukarribuni minal jannah, wa yubaidni minan nar. O Rasulullah, mangbiyak ka to hinduan baka ko, hindui ako sin ilmu, amun bang ko mahinang, hikasuok ko palam sin surga sin Allah Ta'ala, iwan hikalayo ko ring hapinar ka jahannam. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tagdab wala kal jannah, ayaw ka lang na magdugal, ayaw ka magdugal, makadawhat mo in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to umat Islam, in baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayaw tadulan in paso sin atayta, karna mangmudyulan, biya muradyulan, in baka kayo, amoy in siyuli abon kay mo sin syaitan, hasupaya kaw makahinang sindi makabayaan sin aga maistam. So manjari, in baita kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagpupo kaniya, muna bang kaw diugalan, pag-ayil kaw. Hikarwa, mangdi mo pa makontrol, bang kaw diuralan nagtitindog kaw, lingkod kaw. Bang kaw masi-masi pa diuralan naglingkod na, saday-saday kaw, hasupaya magkalma in paso atay mo, hasupaya mapupo in dugal doon kay mo. Hawaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makaril kita manyutiyo kisa, hajaman na kauna ng buhok bata. Ang buhok bata, in bata yaon, durugal na hajin hinang niya. Bata-bata pa nagdurugal na hinang, sampay siya limaggo. Na imbata yaon, mapatirugalon ba? Doon man haon,
Tiyawag siya sin ama niya. Lang na uto biya nagduruwal na dyan hinang mo yan. Buko niyan marayaw lang na. Amon nagkukuti na dyan pangatayan mo. Buko niyan sipat marayaw. Sinabuok. Ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagduruwal na dyan. Nalaw nga di ko makontrol. Biya na dyan niya kulong na. Di ko na makontrol. Pagkuan mang siyaruwalan, magwaras siya, magwala siya. So nagtaliin ama niya bang biyadiin in hinangon. Hasupaya mapupo in dugal sinamok anak niya. Atau mapinda in sipat. Dahil sipat amo in nagwawala na hadjayaon. Hamok waktu nakataliin ama sin amo in bang biyadiin makontrol niya in anak niya hari na magdugal. Namisya hamok suput lansang. Hinang niya namisya hamok suput lansang. Pag-ustiyawag din anak niya. Law na anak karibakaw. Law na yari law na in suput ini. In halaw na ini lansang. Law na unong ko amalaw ni lansang yan. Nalaw na in lansang ini. Bangso pa malong na rumatong in waktu amon magdugal na isab kaw, dugalan kaw. Kawa kaw lang lansang ini ang pamupukpukan nung napasimento mon parinding niyaon. Haluay mo dirugalan law na. Hamok-hamok lansang hipukpuk mo law na mon parinding. Biyahan ni sinamon mo. Pukpuk mo parinding. Sampay law na maig in dugal mo. Nakikita in bata yaon mawala isab siya may makontrol niya na imbaran ni hari magdugal. Yang sabi ito, iakan niya advice si ama niya kanya. Diwalan man siya, habok adlaw, kiyawa niya na inlansang ang panapyukpok parinding. Mataod na pukpok ni hapanagnan siya dibukal, napood na pukpok ni harinding. Hikara sa sunod adlaw, diwalan na isab siya, nabukpok na isab siya, sampay magbababa. Sampay las, amuin lang tanakapila siya diwalan, mga ruwatulan sang dagwalan kaya pukpok niya pagbalik din na siya may ingat pagdugalan. Sa mayta ikaresa si Mano siya bang siya pagdugalan, uno-uno'y magkapaliman niya, hisabulak niya. Suntukon niya yung mga TV. Hisabulak din pa niya palam sinbaya. Untaw to yan. Amon mga tao din mag-control sindugal niya. Amo yan to, saka yan indugal ka, bukon na mo yung lumawag, mangbiyadiin, hikapupo sindugal niya. Naman dyan yung bata-bata yaon, lugay sin lugay, amoy in laong taiyagad niya, in pitwa ka na sin maas niya, paglasyad to, wayro na ikapukpuk na sa may din na sa mayat pagdukalan. Manjari, pilay adlaw na siya nagduruhong, wayro na siya diukalan. Laong na ama, alhamdulillah, biya laong na pilay adlaw na ini, way na ni matungga ko laong na inamuin sipat, pagdukalan ako. Nalaong si ama niya, alhamdulillah. Nahaw na nilang sang doon kayo mo. Naawos ko na kaya pukpuk laong nakataan. Sa pagpukpuk ko na namang kataan paringding, na wayron na lang nabiya nagbosway na ako diukalan ini. Nang nakalikaw kantuon ta. Pag kita sinama, nalalapat inding din sin amon lansang. Hawak to sa diro walang pukpuk niya magdin lansang ito. Wat maigi na mo inastol niya. Manjalaw sin ama, laro talong ni lansang niya katanang bukang buo. Larot niya hambuk-hambuk in lansang. Pag larot niya sin lansang, unang nang kita mo lang habak kasin paglarutan mo. Nalaw na ama, nagkabusot-bustot inding-ding ini amon bakas pagpukpukan ko sin lansang. Nalaw na anak, tema, atawakan tumtuma. Ingata, inamuin lansang pukpuk mo yan, pag-uus biyayaon, liarot mo na naglimpa, manglimpa, in kabusot-busotan doon haon, law na ingata, biyadahan, law na apabila kaw, amoy in piyatulan mo, indugal mo. Siya kayan mo, indugal mo, bangkaw sa budi uruwalan ang pakaw nakapamungmung nakabisra kaw bukon marayo hapag kahimumano siya ang pakaw na ngayo kamaapan kaniya hoon hibutang tanamyaap na kaw sin kya ruwalan mo kya pagamahan mo sumagawa minsan kaw miyaap niya na ya naig na inlan sang besin lansang yaon sumagayad turain bak kasin sakit halong pangatayan niya nagpapali dabya sinamuin dingding ini na alhamdulillah biya unlaw na hati niya napinda na kaw biya kato hati niya ay mo na hinang magbalik in na hinang mo karna kita aba ingi sinbak kasindugal mo minsan panaig na inlansang yaon na imbus do taringding biadahan law na isabing sakit atay amon bangkaw na mong hawak to kaw rirugalan minsan pa kamyaap na yadtura in sakit na bibiin halom sin pangatayan biya sin din pa sin pari lansang yon haringding yaon amuin tao na pamong hawak to kaw rirugalan so amuyad to invite niya haanak niya, alhamdulillah, na igindugal niya. So, niya tupitwa, ada kalain niya tulong tabi ang mga hikarayaw, mga tumahinang. Sumagawa in labi marayaw, ang iwasiyat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya tulong ta,
hina nga strategy sin ama niya mangbiyadiin nin anak ni mapupo. Sa may tali na mayan pag-ayol kaw di da sa may ta yadto nagdurukal hadya. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam hakitan niyo tagapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala in lingkat sa lingkat wasiat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkaw diugalan ng si Nabi ay mutuod yan sa kaya indugal mo tarad ka tuod po atod indugal mo sa mayta in pagpo sindugal mo in yan sa rayaw hikarayaw kay mo sampay beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kadima ghaidan wa huwa qadirun ala yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu minal hurul ain ma yasha. Imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam isyusyulong na in makapupo sindugal niya. Isyusyu in makapupo sindugal niya. Hahaliin siya kagausan niya. Kagausan niyang biya katudulan indugal niya. So pa maunabuktaw tiyarugalan niya. Sampay miyabot amon nakauna-una sampakon niya atau kan bagahon niya atau binasahon niya. At kaya na binasaw sa may taway kahanggawan niya hataw yaon. Bukon anak si mga taulong tagabubugaan. At mga tao kaya niya lunggoon. At diugalan siya. Pagubos nakahunaw na siya sampakon atau bagahon. Manjari piupo niya. Hari niya mabaka. Kontrol niya indugal niya. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik tawagun siya sin Allah ta'ala ridtu haunahan sin mga piyapan jariha adlaw mahuli papagpiun siya sin Allah ta'ala dahil ha mga hurul ain haunuhaunin kabayaan niya mahurul papiun siya karna sintong basiril karna sin Allah ta'ala amin na kontrol niya indugal niya para hal kagausan niya dulan dugal niya sa piupo niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ito yung kabayaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haway ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ha mga lawang susuran sin iblis na sabutta. Amin upat yadto. Imbunan niya mataod palawang susuran nila. Sa simabutad kita upat. Amoy inini ni kavyaksan. Jima jato hakato niyo katan. Muna lawang amoy katakaburan. Lawang suran sin iblis mong papangatayan ta. Hikaruwa nifak, amuin kamunafikan. Hikatu, amuin hasad, amuin pagjangki, atau akan pag-igil. Hikaupat, pagdugal, inyan katan, sipat bukun marayaw, di manjari pagsipat sintiap-tiap hang katawring kato niyo, may nang parsababan. Hikaraos, hisud, sin atumon, pakutata, amin sampay malunggo niya kita, bang tari halian in mga nasabot ini katan, mataod pa rin ha ini mga palangon haka Islam, laong tabi mga nabilang, ding ha mga lawang hikasud sin iblis, maun pawigi pangatayan sin kita, hasupaya sa satun kita, sumagawa, di na yan tulong tamao sa takita-kiyon ang ambok pamuok, kadalaman on waktu duka, ing amuin masabot tayong kaibanan ding ha mga lawang, susulad sin iblis, amuin hipanasat kato. So manjari beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabot hadis kaina inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila rumayaw in pangatayan dumayaw ra in ang gawta barantakatan apabila isab kimangi in pangatayan ta kumangi ida in katan sin ang gawta baran bima na bang dimayaw in pag-iman sin ang bukmano siya magbunga hawa sin dagbus niya laong tahawa sin kakahinang niya in kakahinang niya dumayaw in PL palangay niya bang marayaw in halong sin pangatayan niya arapon bang mangi in halong sin pangatayan damikyan dumagbus tay sa hanggaw tabaran niya kumangi in kakahinang niya magkupon masyat po Allah subhanahu wa ta'ala mangigil dyan kaya pagkahinya manusia namanjari dahil ha mga piyagbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam bayta sin aga makato niyo mangbiyadiin laong ta in pagtaron amuyin mangbiyadiin kajagahan ta in pangatayan ta hasupaya amuyin di kumangiin atay ta atawakan in jantong ta aun dahil ha mga uwat piyagbayta kato sin aga ma Islam muna dahil ha mga hasupaya in pangatayan ta amo hindi kumangi atawakan di mawa in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala suway ini laong ta uwatan ta in pag-uwat ha ini beta kato sin aga ma Islam muna amo na in pangindua po Allah subhanahu wa ta'ala daran kita mangindua po Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta in pangatayan ta ini nabukong kita nagkokontrol kaniya Allah ta'ala in nagkokontrol sin pangatayan ta beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam siya parating niya in pangatayan biya law na yaon haud sin dua gulamay de hama gulamay sin Tuhan Rabbul Alamin yukallibu kayfa yasha
Panlingon sin Allah Ta'ala, din ining kabayaan niya panlingon. Inyan, halam kiyong kuman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amiyad to. Hangkan na mga yuk kita patuhan na Rabbul Alamin. Ya mukallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya kau Tuhan magpipinda-pinda sin pangatayan, ando patap-tapatun in pangatayan ko. Doon haagama mo, iwan patap-tapa in pangatayan ko, hapagtaatan kay mo. Inyan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Tabangan kau sin Allah Ta'ala. Amin tunyukan kau sin Tuhan Rabbul Alamin. Kumakal in pag-iman habagi pangatayan mo. Iwan dumayaw in pangannal mo. Dumayaw in itikad mo patuhan mo Rabbul Alamin. Hari kumangiin amon lang tapag-iman mo. Sabmayta, dahil hapangindua po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabmayta, dibayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daran ko pangindua. Mispo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasuwi Aisha, daran niya pagdua ko rin dua ini. Ya mukallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amo yan indaakan sin aka maislam kato suay kita daran nangayo pa Allah Ta'ala hasupanya in pangatayanta sud siring hakakufuran, sud siring hakasirikan, sud siring hanifaq, sud siring hajingki, sud siring hapagdugal, iban hakatakaburan karna imang inikatan sifat di kawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jungjungon katapatuhan Rabbul Alamin. Isuhudda pa Allah Ta'ala, ya Allah, sa luway kuwi bang mayan in pangatayan ko. Masitap-tap nagiiman mangkay mo. Masitap-tap doon haarama mo. Iwan tap-tap laong ta nagtataat mon kay mo. Amo yan din kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amok din ha mga uwat hikarayaw sin pangatayan ta hasupaya dumayo ang gawta baranta amo nin pangindo adaran patuhan Rabbul Alamin. Hikarwa al-muhafadatu ala qiraatil Quran. Suway kita daran laong ta amuin nagbabasa sin Quran kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena in kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Islam ubat ini sin sakit halam sin pangatayan. Amura ini ni kaubat sin kasirikan, sin nifaq, sin hasad, sin kibir, halam sin bigi pangatayan, sin tiap-tiap pangkaturing kato niyo. Amo na in Quran mahamul liya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangtay ni daran basahon hikaig sin gaha alam sin bigi pangatayan ta. Amura ini beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in Quran mahamul liya. Amok ding ha mga ubat hika ubat sin katakaburan, sin nifat, sin jingki, iban sin ununo na amuin mangi sifat doon habigi pangatayan sin tiap-tiap pangkaturing kato niyo. Inallahu ta'ala nagparman ya ayuhan nas kad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Law sin Allah ta'ala parman niya ya kamu mga manusia kad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Sa benar tuod di matung na mon kaniyo in wasihat ting Tuhan niyo Rabbul Alamin. O in wasihat amray Quran mahamul liya. Wa shifaa'un lima fis sudur iban ubat sin uno-uno na sakit halam sin pangatayan niyo. Biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubat sin sakit sifat mangi halam sin pangatayan. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Damikyan inilawng na hidayat panghindo iwan rahmat pamangakatan bariman. Ini din Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amoy ni bayta sin Allah Ta'ala kato niyo bang kita mabaya mag-ubat. Singaha abi bigi pangatayan ta atau akan sakit ha pangatayan kakupur iban kasyirik iban jingki iban singkatan ng sabot kaina inyan kaubatan sin kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membasa Quran dalam kita manainhog hawasihat sin mga kaguruhan iban wasihat sin Yesus na magwasihat tungod pa agama Islam hasupaya lumano imbigi pangatayan ta sarta sawasa in pangatayan ta muy pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mayta palangon ha agama Islam piyabay sin Allah Ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amura in magmupaat hadaw akhirat amuin mga manusia dumatong pahadarat sin Allah Ta'ala di magmupaat lang sin Allah Ta'ala kanila pangalta nila iban sing kaanakan nila maning kani magmupaat hadarat sin Allah amuin muy pahadarat sin Allah Ta'ala nagdarasin pangatayan sawasa pangatayan amuin nagiiman matan pa Allah Ta'ala amuin lapas dengan kasyirikan iman kakupuran iman singkatan uno-uno na di kabayaan sin agama Islam amun ni paksipat sin tiap-tiap pangkaturing kato niyo mainang kita ni matan bariman po Allah Subhanahu wa Ta'ala uwatan ta pangatayan ta sin kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amura ini kaubat ha pangatayan ta amuin long ta kallam sin Tuhan Rabbul Alamin Demikian hawai tasin Allah Subhanahu wa Ta'ala fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Long sin Allah Ta'ala
patumtumi ya Muhammad, patumtumi ya Rasulullah, patumtumi sin Quran, in mga sila amin mabuga hasasanggupan sin Allah Ta'ala haadlaw mahuli Quran, in makapatumtum kanila supaya magbalik sila maun pa amin magtawbat patuhan Rabbul Alamin sampai beta sin Allah Ta'ala in mga bariman, in sifat sin mga bariman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. In mga bariman sawa sa in pangatayan bang mabasa in ayat sin Allah Ta'ala run kanila zadatum imana, mangdurang in pag-iman nila patuhan nila Rabbul Alamin amuyadto in baita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ambok siya ring mga hikaubat sin sakit halam sin pangatayan amo na in pagbasa Quran sin pagbasa sin Quran mahamul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala karna umat Islam amura ini in mahinang taubat hakatan sin problema halom sin dunya problema di halom sin panasat halom man sin dunya ini kapit na pitnahan amura in kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magbalik kita mangadya sin Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dumungog manayhog sin pamando sin Allah Ta'ala kaya palam sin Quran sumasawasa in pangatayan tamoy padarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala damik yan din mga uwat na sabot amura in pagzikir magzikir pagzikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na in pagzikir damik yan hikahanong sin pangatayan biyay tayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabi na sinari, in Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta, bang in pangatayan dumayaw, na dumayaw rain, katibo sa jingin hawawaran. Na in karayaw niya, amok na yung may karayaw, insyaAllah ta'ala, habay tasin Allah ta'ala, amo na yung pagjikir, patuhan Rabbul Alamin. Alladhina amanu, wa tatmainnu qulubuhum bidhikrillah. In mga sila bariman, humanong in pangatayan nila, hapagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillah tatmainnul qulub, bukong galang sin Allah ta'ala, laway ng pagjikir pa Allah Ta'ala ikahanong sin pangatayan amoyad to insyaAllah subhanahu wa ta'ala ingkatan ubat na sabot mataod pa masabot din hayan sumagawa biya mga ragbos in waktu ta haupo na insyaAllah ta'ala mataod da waktu kapag lingkuran singkitan yung insyaAllah ganapan taman inuno-uno rin ang mga lawang tawala pa naubos din ang mga topic singkita karna sambat ko kanyo in kalawang-lawangan na sabot ang susuran sin syaitan maon mataod si mabot da kita rin ang mga ambok dua to paupat inad to katan lawang ta mamarahin na harumin ni insyaAllah ta'ala kalau kaganapan ta halaw ta ha dugaing wakto murah-murahan mangmayan sin Allah ta'ala pagbarakaton ni wakto singkitan niyo haruman ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala pagmumpaton kato sin doon ang bulan in pangmulan na to iwan sin kabuhi na to iwan na sin ilmo kaya ano karakato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.